Nomor 1, minal jinnati amma, bacaan hunna mendengung, sebab nun lan mim ditasdidi. Di nun tasdid, mim tasdid dibaca hunna. Minal jinnati amma. Nomor 2, i'tasim billah, bacaan ikhfa syafawi, karena mim mati bertemu ba, ikhfa samar. I'tasim billah. Nomor 3, kamil fi'ah, idgham misli, dimasukkan karena sama, mim mati bertemu mim, sama, kamin. Nomor 4, an'amta, bacaan idhar syafawi jelas,